Nasekuseni ngiyakubingelela mhlobo wami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu osipha ukuphila njalo njalo. Siyambonga ukuthi namuhla ungebolekile lokuphila nawe wakweboleka, ngoba impilo siyabolekwa kuphila, akekho lo ziphilela ngewakhe emandla. Ngicela namuhla ekuseni mfana sekhaya sesike sibukele iflankulunkulu sikanye kanye kunendzaba moya waNkulunkulu la ihlanyele empilweni yami letholakala lapha yana encwadini yemshumayeli sehluko sesithathu. Ngifuna sikhulume phansi esihloko lesithi konke kunesikhathi sako. Sihloko lesimoya waNkulunkulu lasihlanyele empilweni yami. Ngangathi lokuthilene uNkulunkulu wahlanyela lesihloko lesempilweni yami. Kepha-ke uNkulunkulu tonke tintfo makatenta utenta ngendlela yakhe futhi utenta ngesikhathi sakhe. Ngihleli ngayibuka le ndzaba uNkulunkulu ukuthi khona lapha ngikhutsata khona. Sesike sibukeke kule lifu laNkulunkulu. Nawufunza nje lo verse 1 uthi lo verse 1 konke kunesikhathi sako. Uthi tonke tintfo letenteka lamhlabeni tenteka ngesikhathi sako. Ayangihlupha lamagama lakhulunywa ngulombhali lokho ukuthi tonke tintfo letenteka lamhlabeni tenteka ngesikhathi. Uthinza indzaba nawuchubeka wehla ufunza uthinza indzaba uthi kunesikhathi sekutalwa aphindze athi kunesikhathi sekufa. Ngike ngayinaka lendvo ukuthi mangabe kutelwe umuntu kufike umuntu emhlabeni alethiwe ngumake nababe kuyaye kube nekujabula lokumangalisako kuthi nakufika isikhathi lapho lo muntu endlula khona kuphele injabulo kube nokukhala lokumangalisako. Uthi ke kunalesikhathi sekutalwa lokusho ukuthi bakunesikhathi sekutalwa kuyawuphindze kube nesikhathi sekufa. Sikhathi ke lesi lesingamukelwa noma ngangibani. Sikhathi lesingabi lula empilweni ya noma ngangibani. Ngani lifu laNkulunkulu likufetile lokuthi kufanele ukuthi sithi siphila lamhlabeni sathi ukuthi sesikhona enisawuphinde sendlule. Nawuqhubeka lo mbhali ufethe amagama uthi kunesikhathi sekuhlanyela futhi kunesikhathi sekuvuna. Uyathi le ndzaba lena uNkulunkulu wayikhuluma ngathi uyikhuluma ngesikhathi vele lesifanele empilweni yami. Njengoba sikule season lena nje isizini lapho khona umhlaba bophithitela kulinyiwe kunjeya kukuhle kujabulisa kubonakala imvula tikhona noma sekubonakala kwangathi balekile nje manje. Kunesikhathi konke kunesikhathi sakho. Besihlanyela sibhizi sihlakula sendalo kanaloke lesikubhekile sibheke ukuthi kube khona lesikufuna. Nkosi yami sibheke lokhu kube khona lesikufunako noma bekungabonakala kwangathi imvula seyisilahlekele. Sikhathi uNkulunkulu lasimisile, sikhathi uNkulunkulu lakasibekile enikude la ngasiguqula. Nkosi yami ngoba yena tintfo utenda ngesikhathi. Nkosi yami
Elidlule lo mbhali athi laphayana kunesikhathi sekubulala, athi kunesikhathi sekuphulukisa. Konke kwenteka ngesikhathi lesibekiwe nguJehova, ngoba tikhathi leti lamhlabeni tibekwa nguNkulunkulu. Noma wena bongathi shaya sifuba kuloko lokwentile, wathi hayi kuye ngendlela lebengihlele ngayo, akusiwena, ngoba onke amathuba tonke tikhathi tivunyelwa nguNkulunkulu ukuthi tenteke noma tingenteke. Elidlule lo mbhala athinze indzaba athi kunesikhathi sekubhidlita, aphindze athi kunesikhathi sekuphindze wakhe kabusha ungabasabhidlita. Nkosi yami. Elidlule athi kunesikhathi sekukhala. Uma ngabe kunesikhathi sekukhala, lokusho ukuthi kunesikhathi sekuhleka. Jesu. Elidlule athi kunesikhathi sekulila, athi kunesikhathi sekudansa. Lokusho ukuthi kuke kube nesikhathi la khona kulilwa khona, kube nesikhathi la kudanswa khona, nangabe kudanswa kusuke shothi tintfo tihamba kahle. Athi kunesikhathi sekusakata, athi kunesikhathi sekubutha, ukubusenzawonye lokulebekathe ukusakata. Tonke leti tikhathi letibekiwe tabekwa nguJehova. Nkosi yami. Jesu silekelele. Elidlule lo mbhali laphayana athi kunesikhathi sekugona kunesikhathi sekuqhilida. Athi kunesikhathi sekuzuza, athi kunesikhathi sekulahlekelwa, ungazuzi ulahlekelwe. So tonke leti tikhathi lifu laNkulunkulu lelikhuluma ngato. Athi kunesikhathi Nkosi yami, athi kunesikhathi sekugcina, athi kunesikhathi sekwenta njani sekungagcini, sekungagcini. Haleluya. Athi kunesikhathi sekudzabula. Nkosi yami. Aphindze athi kunesikhathi sekuthunga ke lokhu lebekudzashuliwe. Nkulunkulu. Elidlule lo mbhali avete athi kunesikhathi sekubinza, athi kunesikhathi sekukhuluma, athi kunesikhathi sekuthanza, athi kunesikhathi sekuzonda noma sekwenyanya. Ayithinze ke manje sekaphetha lo mbhali athi kunesikhathi sempi, athi kunesikhathi sekuthula. Nkosi yami. Ngifuna nje sisathandaza mbona sekhaya, angikwathi lokho ukuthi ukusiphi isimo, Nkosi yami, ukusiphi isimo lobhekene naso. Jesu wami. Kungabe unasimo Nkosi yami sekwokuthi yebo bekadelwe lo muntu, manje sefike lapho khona sekafa khona noma sekafile khona. Nkosi yami, timo tikhathi letikhona letimiswe uNkulunkulu. Kuliqiniso ukuthi siyafika lamhlabeni enisitawelidlula. Umuntu nakafika kuba nenjabulo kuyathokothwa, but masendlula akubi nenjabulo. Tikhathi letisifikelako lamhlabeni lethu, tikhathi lesibhekana nato lamhlabeni letentekako. Nkosi yami. Tikhathi letifikako letisifikelako lamhlabeni. Konke kunesikhathi. Angathi lokuthi ukusiphi isimo lobhekene naso Nkosi yami, angathi noma sikhathi lokuso, sikhathi sokuthi uyahlanyela noma sikhathi sokuthi uyavuna. Nkulunkulu Nkosi yami, konke kunesikhathi.
angisathi isikhathi lokuso ngabe isikhathi lapho khona uthatshulwa khona ungakhiwa uyathatshulwa konke kunesikhathi angikwathi noma usesikhathini la khona ukhala khona labanye bayahleka wena uyakhala asengikutshela ukuthi sitawujika lesimo nawe utawuhleka kusasa bathabe bakhala ngabe usesimeni uyalila namuhla bona bayadansa nawe kusasa kuthabe kudansa wena bona sebalila ngoba impilo iyaguquguquka impilo nendlela yekwenta tintfo Jehova unendlela yekwenta tintfo Nkosi yami unendlela Jehova yekwenta tintfo angikwathi mfana sekhaya lokuthi ngisiphi isimo kule timo umshumayeli bekakhuluma ngathi la wena ukusiphi saleto timo leto asengikutshela ukhona uNkulunkulu akuthi nathi ngothendeke emhlabeni ungamblame Jehova ungijehova wesikhathi Jehova ungijehova lo wenda timo ngesikhathi ungamblame uNkulunkulu unendlela yekwenta tintfo Nkosi yami siphile emalangeni la khona sesingasabukani khona Jesu silekelele nakufika isikhathi somuntu ukuthi ahambe la kule journey le sibekelwe lokuthi kumele sihambe kanjani umhlaba awubukani umhlaba awubhekani nakushona umuntu always umuntu ubulewe noma angakabulawa sekwathiwa ukuthi nakufe umuntu ufe ngoba uloyiwe umuntu ufe ngoba bamlumbile Nkosi yami sibekelwe lifu laNkulunkulu likufetile lokuthi sitawufa njengoba sitelwe sitawufa Nkosi yami akusanendzaba ke noma ngabe bambulele ke yathi ukuthi nalaba labambulele nabo batawufa noma bebangaliqitha ligazi lalomunye nelabo bataliqitha angeke babe never die nabo sitawufika isikhathi sabo noma bekangaqhoma ngoba kunohlobo lwebantu lolusina libulele labanye abantu luqhome Nkosi yami luqhome lokuthi ivele bekadwalile sengumthethe sohambi kufanele wathi nawe utawedlula angeke uhlale forever uphila nawe utawedlula lokwente kulabanye batakwenda but into lengifuna ukukhuthatha kuye mbana sekhaya aseniyekele lokuthi nakuhamba ihlobo tethu always nibuke ukuthi uloyo ngibani Nkosi yami akusakhulunyiswana kusabhekwana Nkosi yami nakhelena nisabukani ngenxa yokusolana yekuthi bani umfana waloyo ngibani kanti kulesi sikhathi bangcwele siyathi loya ngendlela lesithi phatha ngayo kube solo kwasolwa bathakathi kuthiwe bathakathi kanti ngilendlela lothi phatha ndlephu ngayo awutinakekeli awuyinaki impilo yakho uthi phatha sinoma kanjani bese kusolwa abantu ngelide konke kunesikhathi namhlabeni kunesikhathi musa kuba nenkinga nawubona labanye abantu emhlabeni baphumelela sikhathi sabo nesakho siyetha utawuphumelela musa kuba nomona ngemotolo yalomunye umuntu nawe utaba nayo yakho kungafika isikhathi musa kuba nomona Nkosi yami kutawufika netakho tintfo titawufika wena methembe uNkulunkulu ngoba wethembekile sengiyathandaza ngikwathi isimo lobhekene na mina lengakhuthatha nje ukuthi mfana sekhaya onke amathuba siwanikwa uNkulunkulu tonke tintfo tihlelwa uNkulunkulu sengiyathandaza manje siyabonga baba wethu ongcwele nasekusene egameni likaJesu uNkulunkulu losedlulise etikhathini nangu mfana nakho ba ngiyamthandazela nakho angimathi ukusiphi isimo kepha wena uyamathi uNkulunkulu mhambele bese lahlela ithemba livuse uliyakhe kabusha empilweni yakhe babe ngiyathandaza namanje egameni likaJesu Kristu uyinkosi mbusise babe egameni likaJesu namanje kuseni asaphuma nje emsebenzini akube nguwena lo methwalako lo nginikela ngekholwa uNkulunkulu angibusisele wena siyabonga be blessed.